Pa dobro jutro svim prisutnima i evo, mislim nije floskula, ali zaista očekuje nas sutra, ja smatram, jedna veoma teška utakmica. Nije ona teška iz razloga što mi nismo navikli igrati takve utakmice, nego je ona teška s aspekta da mijenjamo i ambijent i teren. Realno to su stvari koje veoma mogu biti otežavajuća okolnost, jer ja sam to već nekoliko puta napomenuo, nemamo čak ni 5-6 igrača koji su igrali u Modrići prvenstvene utakmice. Ako uzmemo u obzir da je Igman ekipa koja je u posljednje vrijeme promjenom trenera i dolaskom Ulalića napravila zaista pozitivne rezultate u kratkom periodu, onda naravno da smo svjesni toga i da moramo biti veoma oprezni. Moramo se brzo adaptirati. Ja sam jučer pred trening igračima rekao, a i danas ću to još jednom ponoviti, da nema izgovora. Mi imamo jednu veliku priliku da pobjedom na domaćem terenu, jer naravno Modrića nam ostaje sada domaći teren, da pobjedom još učvrstimo svoje pozicije u sredini tabele i naravno da više gledamo prema gornjem dijelu nego prema donjem dijelu. Iz tog razloga smatram da bi trebali sutra igrači da daju maksimum i smatram da je ekipa Igmana u ovom trenutku veoma nezgodan protivnik, ali da je protivnik kojeg mi dobro poznajemo. Dakle, susretali smo se sa njima, ja konkretno protiv Mulalića sam vodio dosta ekipa i znam vrlo dobro da je promijenio mentalitet, da je promijenio shvatanje igrača, šta treba da rade na utakmici. Sad su mnogo ratnički raspoloženija i to je njegov stil rada i oni su to pokazali u ovim posljednjim utakmicama, a teški su protivnike imali i napravili su pozitivne rezultate izuzev tog poraza od Sarajeva koji su doživjeli pred sami kraj utakmice. Tako da, veoma iskusna ekipa koja u svojim redovima ima jednog Ahmetovića, jednog Ramića, jednog Bodula, jednog Hibibovića i da ne nabrajam dalje Sipovića, Dupovca i ostali, zaista su iskusni, preiskusni. Ja to vidim, oni stavljaju samo jednog igrača od 21 godine, znači sve ostalo je iskustvo. Tako da sve to imamo u vidu. Ja vjerujem u moje momke, ja vjerujem u ekipu, jer jesmo mi poraženi na Grbavici rezultatom 1-0. Prije toga smo imali dobru seriju, ako mogu je tako nazvati, a ona je pogotovo vezana za domaći teren i na osnovu toga baziram optimizam da bi mi, bez obzira na promjenu ambijenta, stadiona, grada, trebali da nastavimo tu pozitivnu seriju na domaćem terenu i igrači su toga svjesni. Nije mala stvar u ovom trenutku, poslije ovoliko odigranih kola i kad znamo da imamo sljedeće 4 utakmice na svom terenu, a visoko smo plasirani sa bodovima koji su na domak čak i 4. pozicije, ali mi o tome ne gledamo, mi želimo da osvojimo što više bodova, a tek ćemo na zimu procjenjivati šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Tako da, ono što mene pomalo i zabrinjava, to je neigranje kapitena Milanovića i našeg igrača od 21 godine koji je bio najstandardniji od svih ovih mlađih igrača, a to je Popara. Oni su kartonirani na prošloj utakmici, bez njih moramo sutra, ali uvijek kažem, koga nema bez njega se može i mora. Veseli me isto tako, evo i Bojan je tu. Prošli smo kup Republike Srpske, postigao je odlučujući pogodak i oporavio se potpuno od povrede. Šipovac je realno igrač koji je u posljednje ove 2 utakmice manje igrao, ali je rezultat njegove igre bilo postizanje golova. Isto tako se vratio poslije povrede. Svi ovi drugi koji su bili virozni, evo ih tu su, međutim takvo je vrijeme da ne znamo šta sutra donosi dan, tako da ćemo računati sutra na 24 igrača, dvojica će naravno biti višak u protokolu, ali poslije današnjeg treninga ćemo saopštiti 24 igrača na koje ćemo računati u sutrašnjoj utakmici. Volio bih da termin jeste nezgodan 13 sati, jeste da nije doboj, ali bi volio da nas poprati što više naših navijača, gledaoca, jer nam trebaju.
Mislim da je u ovom trenutku Igman ekipa po mjeri koja bi mogla da bude nezgodan protivnik ako mi ne uđemo u utakmicu kako treba. Isto tako, ako uđemo u utakmicu kako treba, ako što ja očekujem, mislim da ne bi smjelo biti tu problema i mi ovaj put moramo preuzeti ulogu favorita na ovoj utakmici. Zdravo svima, očekuje nas utakmica protiv ekipe Igmana, ekipe koja je vezala 2 pobjede i sigurno da u ovu utakmicu dočekuju bolju atmosferu nego što je bilo u prethodnih utakmica. Mi nakon ove kup utakmice u kojoj smo prošli ekipu Radnika iz Bijeljine, naravno da ulazimo u utakmicu puni samopouzdanja i želje da nastavimo sa pobjedama koje su imali na domaćem terenu i da ostane nepobjedivi, iako igramo Modriće, ali to ne treba da utiče na nas i na ekipu. Atmosfera u ekipi stvarno odlična, radimo dobro i svi težimo ka tome da nastavimo sa pobjedama. Sigurno da neće biti lako ni utakmica, a vjerojatno ni teren neće biti baš najbolji, ali kao se kaže kako za nas, tako i za protivnika i da ćemo sve od sebe da pobjedimo i upišemo nova 3 boda.